mumuyoroche bororomboyo mumuyoroche mechandoke kayo mumuyoroche arigatakayo mumuyoroche nomogokobeka mumuyoroche naongibata imbe mumuyoroche naondosere mumuyoroche naondatimokere monenengosaba imomobui mumuyoroche bororomboyo mumuyoroche mechandoke kayo mumuyoroche arigatakayo mumuyoroche nomogokobeka mumuyoroche naongibata imbe mumuyoroche naondosere mumuyoroche naondatimokere monenengosaba imomobui ningoke kerondaike goromochebo bachinu ito ningoke komororo motorio ne orio kwerete ningoke utarase chichera chira chedabu nintero otero koya komogo kobotambe ningoke kerondaike goromochebo bachinu ito ningoke komororo motorio ne orio kwerete ningoke utarase chichera chira chedabu nintero otero koya komogo kobotambe Arena kareni menye no motoria oria one onkwereti ningoke komenya ase ensenta goterine ningoke mutarase chinchera chire chedahabu nintero gotero konya kwamongo kobotambe ningoke kerondaike goromochebo bachinu ito ningoke komororo motorio ne orio kwerete ningoke utarase chichera chira chedabu nintero otero koya komogo kobotambe ningoke kerondaike goromochebo bachinu ito ningoke komororo motorio ne orio kwerete ningoke utarase chichera chira chedabu nintero otero koya komogo kobotambe ningoke kerondaike goromochebo bachinu ito ningoke komororo motorio ne orio kwerete ningoke utarase chichera chira chedabu nintero otero koya komogo kobotambe ningoke kerondaike goromochebo bachinu ito ningoke komororo motorio ne orio kwerete ningoke utarase chichera chira chedabu nintero otero koya komogo kobotambe Sigo ikatokwe obugima bwetu nigo bure owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire gorende goetera ase ogupo kwa Yesu nakoboka
akayabua amakweri bono amakweri tawatikobuwa asetore intwe twensigo ikatokwe obugima bwaitu nigo bure owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire korendego etera ase ogokwa kwa Yesu nakoboka akayabua amakweri bono amakweri tawatikobuwa asetore nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokibwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa amakweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokibwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa amakweri obororo nokweumia bitabe orinde Chando yenseye, toye tige enseye, ekiagera mangana eritangani, aikire ueta he. Nonya tokorera, tigatorere tobwate ogosemeria, emambia yokobokibwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa amakweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokibwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa amakweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokibwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa amakweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokibwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa amakweri obororo nokweumia bitabe orinde era agweta tunesare twalibekera sama okao bomunyakera wotwakubogiana kegibura guhitira asibiri ya Yesu Kristo mutwalite. We are on a pastor singing during an India, Yokoremia. One minute. Ono, kutaraji wachaka kanda la milimu waka dani ya singing joto waligania, usaku waligania waliwa Samuel. Onda tukuwike ngane ya monga Samuel, nomu Kristo, ase kanisa ya matumo SDA ya Adventista. Samuel nana tiki na kia wangu iga kuwa saka weide agacha akabatiswa ase kanisa ya matumo umayiwoye igoko genda una umwigeni we kanisa ya Adventista igo na mugutwara togendi umurubyo una une bangire kora ratwachire bogeka uno tatagete umanyanga ntuna watu yulego kuna Adventista sense ya Samuel wako tonga roho to ya ne wa Samuel wocha tuganye kwa ya chira matumo to waroche une host asengi jumo na nora na wale nayo
na kanisa ya chiru nene kwa ya nene na imunika nene ya chire na matera twagani no osaka yama ndio mwisho soko ngari waganji tibwa mwana na mangu tangeka tayari ngolo le tukala ya ntunjenda kole noko bakwani abakire minto mwezi amwe soma tanga ya mana sogocha ntinoyo mwa Samueli lakini wewe isamboke Gerando yo Samuel na wabasiriwe n'abanyantika Samueli yakoro kweli kali atata yose katana bali ku Samuel nyango na yaruki wango bateria pia mara sana wa Samuel mwachia na basani na bali bakenge tumwachira asenge njeo sia kuyo ndodio Samueli na bali ndio mara sana socha tuba tinche mara mali ande tinya ndikukwa na samatanga maono kuna ngora bateria Iwana ako ulimbi mwezi kali anegani nyamao anyango dia marasa rompera tutaraje chikwa umoinarucha na ndo kusoka imelisimu mmoja hapo kwa nya soka misouko please just award erotorio achinsi jatonyo kigogo Embia monase oko ngari bageriga isiniga no tora matanga renda abantu bamiko kwa ni ngambia mure egietera nego kuropa touko seito gere ari masa mugweko lakini boibo bwana gero tambaiga iga sakuru kunga nyamyobo ase omo minogwete gaiga ujore maremu kwambuka uyo mwabo ndieki asogeta ya uatoni owa uyo mwabo muswali kai namwa nayo kila tiwe tena unawe mwabo kwambuko tena ai bona magukoro ikiaro ni magukoro na ai bona magukoro pia masa asante itanga ni wangu wa pole ane uchia se familia maremu Anyango Nyampika pole sana asomo na nora Nyapichi bona mubwate bwango Nyapichi kiagara mama lako Nyapichi awajue tenga mbara chagaiga akilende nindo tenga noale mbia mwewa pole sana mwenye pole sana na enda na kora mumroye na kora na ya mwenene yomutebanga pole sana Igo ikiagana chagaiga nimbuate abasani bana banene nchego kamete Nairobi aria asakor kunkawara igo musani onde atekeye iga yo minonka iga omugako yokuna Wilson ondieki oina onde atrega iga pamoja no mwana mwabo nera no wala Fred oyo Wilson nyore mwamo mwatamenda kwa mwogambi lakini naitwa Nairobi kama mwogambi wana sana ekiagera ase tomenyeta ali Nairobi ndobwate byombe awao ndobwate kyombe debuga televisa kubide aware omunyakero wito ne chairman ekorokuna mawembiri ateneta abantu 370 wandabolia wange 1370 igonere chairman yeito no monton ya sana kiagando tinga to bote bia nentena te barende kinden kaiga kanyoro bakongurobo igane terega igane kore moepo na ande kuruga iga ngogenda ande uchiyo tamba noyo mintonere okoro kupachanga ya Catholic maegaria nere nasirete ngogona ande nyoka ali musocho noro indupor I think ile pastor na wako anagaiga
abantu bando manyete ntori kwa rebi de bitato kwa na kare rasa lakini iwotwe kwa rana mbua mate kyoba kucharia oche sawa ndo bamino na nya sawa dio diko ekinga rokia kana mona sana ekiara nyondo ta orenga kore moyo baraki rosia matanga au naende kwa ramaya morige jesinya sai igonge rokia kia wale tona teringo na keke to para moyo mine kara nyondo bokomu tiga muai kanange na diego taya babia ase wana ko sokaiga ase omochi onyantika na tomeire Wilson 1000 shillings echin na boko monganerende agoresukari sa ya matego atenga biamono imatinga matoi koncherawale bakarabishe na ande na wasabiro moyoyo oere biamono sana asante oyo igeba mbongera romacha ngina maru tega kiogoro igo abana romacha kwa pora ngoko bwata kolege chuchu biamono ase ukwariga nyukuya bono igo tutete gosoa kwa ikwaya ibaga twanyolire chikwaya ibere gaiga matunu SDA Church nero buna SDA Church kwaya nero buna hostess alafu tubwatege komu tu na solo artist nara okurugunga Mary Margaret Okenye bono linde onye kwaya ende achire inchumo mwiri kama na intwe eliegere tubaya libaga bono
Yamana Matunwa Church Choir, thank you very much. Yeye nyuma yabo Ngecom 2 na ino toe PCA yamo baadaye mulisho ino na sabe. I am a
Yamonoge kwa mtu. Amujambo tena. Kwa nini asembea ya kimbi mama? Igo twakira asenge ncho yomo na meri. No mwana Wycliffe Ombongi. Tenangu. Mongina na ala mongina igazo ke kabaje kwa ya matu. Ayo chile matu na yombi ya. Lakini ndio mwana ya tuanza kwa pale no mwana Wycliffe Pastor Ombongi. Ngata etira. Abantu ba matunwa okoroto ekyo kwa matowiya wala kile senda. Etike liye protect ni twakira rokabe. Ande ya twakira ase familia nyantika. Wale kia letre motwa igo nawe tarambra mbiomo pastor itomo pastor jo. Omo Lisia, omo tange ni kamo yangu. Na una kile ko wakilisha motwa iga naende bacha. Bacha balisi barenge sabo, baraja bakabone family moina, to basabane family, naende lero to arenge yange yenga, bona ne kwa toileta, enyinde na basiki bake bali bacha ko robo na meri, yaka le no musiki, klase ngintiyo, na sai trabalende, to sabe. Tato na sai, tato lo kuoka nena nika chia suwa kinsi chia wamo tato na sai. Minto Samueli oko loro ya nuao tato na zibense wane family tonyere tia suwa. Rekere nyangi ya yo mai tato na sai to asabile mabo ya kero. Yakere familia ya ndeta ko le to asabile nyanga tena ndo wao livergali nyanga tato na sai. Ando tato family singa kitosi babarati tato yenke tato na sai ndo mai tato yoro. Tayari kwa ile liverali yenke ya somo ora ka se ngombelia na wana ora de ole yenke singa kitosi to kuboja makeke bila uwetrasi ni de Yesu Kristo mtawaliti. Amen. Biamana sa emerulie gendete ntobwate a solo artist okorukunga Margaret Okenye. Karibu Aso Hotel. Cintakan
Bila ngomongina asense moyo wachenu totegererane wachenu aga kane timu ya ino otu kumi ngora ya to ndo timu ina angeru chuo muga kundi kiari aga ni na timu ya ino chikwaya chiria aboto tuganetie chikwaya ende achire magega eregesa munaitwe asengencho chiria chiarikire kwenye twachire libaga libaga kiratoe matuno kwaya eliegere to gendera ti program une ko genda matuno kwaya karibu. Wakati wote ni wake yeye, vitazidi visivyo haki, na wana wangu wakiwa nikitazama hata nishinde vita. Wakati wote ni wake yeye, aniongoza nitembea popote, anifariji hata nikiwa na shida. Nitamuita Bwana wakati wote milele, nitamuita Bwana
Biamono matuno eski church choir so atorokuya asen jayo gotogo so abairi na bairi ayo abu otogo cha asen chira ya bala samwe otogo cha keno mano manene tomura ngiri gocha bari ba mochira bacha ba kuricha oyo mosaba to eskebena ekerongo cha ka no mano okunya musi musi aso garanste tubo sigaiga abasani babo bonse abairi babo bonse batitiro sigaiga maikonyora oyo masimule asengitiro osaba barimo ajenya musi munsipi esipokuwa isebyalo nyoro na ninabyala barabuda oyo bazasikolera barimo ajenya musi yalo asimule incho kolera kura ntoso era igasi ngiyo bijeyoka mbuya wa kwibija lakini moja sasa kolera right mototeri thank you very much wakole mwori utosabira Tata kwa madera, lora kwa tileira, kwa bali mtema, kabela barabu, oba wasele lutan timbera, bakuma yenge mate ya mekarore ni urutuwa, baumira ne nabama. Lekira solo trase tukari na sentere ni mono Kristo mabo. Biamono sana yantika ngayo. Yantika barimo ajere yantika mwespi abasani baye abairi baye ntibo cyarosye abato kora ko mati no marara abanyamusi bakorire kogenda tukure bari bajere nyamusi karibu osore yantika yantika robere gasi bichera abato mwespi egere yantika ne koranga mo arenga
Mwa banganya bijari ndi mwa ranga mbiyare. Mwakole. Thank you very much. Muri gusaba. Ya mo gusaba. Nasai tomi yako atia sura sema bia wono asenge ndio leo minto na rie kwa so weko wense lakini ntasema tini mto alendo rotari ro ya na goto manne tu atia sore kaya tu aweka seriro bana tu ya tu ya na seriro motoria ya sitiga bikara ka so moyego inyasai na rotari mirira senge yo bia bwao leo mintana ne ko weko asenyo ya inyasai ya sitiga bikara ka so se amabra Kristo Yesu yo motoria ito Yamano sana, maseti mo kasure, tuoche. Maseti baliba jelas maseti meski tuoche. Asen gili cha. Alasani ya baliba maseti karibu. Karibu ocha. Karibu. Oyo jela maseti yo nyorigo tuota bangina kuna mganga ake. Motor aquí con Shara nomás, el tío, Mogo Saba. Era Mogo Saba mismo. Tuamini na tuombe. Mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, tumekuja mbele zako usiku kama ya leo, Mungu wetu. Baba, angalia mpendo wetu Bwana ambaye amelala, ndiye amefanya tumekutanisha hapa, Mungu wetu. Jehova, angalia penye tumetoka, tumepanda magari ambayo imeumwa vijuba na mwanadamu, Mungu wetu. Baba, umetuongoza, umetufikisha salama mahali hapa, Mungu wetu. Jehova, angalia katika hili poma, hata hii jamii yote Bwana, tumeiweka mkononi mwako, Mungu wetu. Baba, waongoze na uwapee uvumilivu mwema na uwapanguse machozi Bwana, tunajua wakati hii wako na machozi mengi, Mungu wetu. Huu Bwana wafunge mkanda ya kuwapea uvumilivu, Mungu wetu. Jehova, wewe ndio unajua vile ulipanda na vile uling'oa, Mungu wetu. Baba yetu, yeye tutakuitisha, utatuitishia, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Chiko na rangelia mkiwa so wangu kwa mtu kana kwa yoka tayari chiko na rudi chiko kora ile mtu cha sente moja chiko na Samuel pamoja na Nora asimule Nora chiko na kora na mama atika Biar mana jadi kalau dah mulia besar. Dia kami mengenai besar. Besar itu Romia. Dia mana sini itu waktu ini dia kurang kiri orang itu sama itu kalau yang nasi itu, tahu kacang kiri orang. Dia mana sini itu kuat ini Nora. Dia mana sini itu kuat drama. Tahu kurang saya maunya wajib korra yang mana kau yang kuliah lero. Yamana singe ntonya sawo itutu anje tamba tukonsi abatole moyo talie to korama ya ulende ne gotore korama ya elindo tutanya gutumuka bitukere yamana singe ntutwale twachire twensiga iga asinge nto yogo jako busindikiso yo minto agenda gutimuka sekirengia sawo itutu agusabire utolende na ndeka tukoirana toirana senkase ito tonyore ngambi ya chire twasabira yamaka wenera gwa sole nsi ura gwa Kristo ro ngoli Iwali kondo liagenda, ayo pale.
Kontu biyomono sana ya saba sini kusoro kusaba kusoro marangi abantu wale simu ya Samuel Nyoro atita mshwili simu ya Samuel number 1 simu ya Samuel Nyoro tayo undinaro ro uchita kumsoro nora Lenaro Lucia Bolsonaro, vou me dizer o vai. Vamos lá, mano. Vai ser lá, mano. Vai tirar o subir. Baro. Aí vai, baro. Em chuvote. Vai lá só vamos lá só vem once. O chuvote, a mão subir. Olha, mas sabe? Olha, ele não sai, você não pode ir. Alimwa so wana ora nchuwa wake Ase vida dia tata ele mane yo mtakatifu tosara majamu takonia tuachira sura somo wasoro Yamana aseme njoka turwanelele kule birobi yamana na ndoka tukia sisi. Yamana aseme njoka rwanelele abagani bamoko yone kumchi se mwenye wa kila somo kutano. Yamana aseme njoka jaribu auya.
Katomia twakorangiria se nyumba yo mwana mwitonora mwana omwana na saa na tu abekiro maremu abena ora nyara ko kwa ni mwana mwito aina manyaro ko nyara kere kemo ndeta yo kama na tata twabwetigere twabekire no mutesa maokao mwanere na ndi mugwere ama ke twa usarete gaba nyara so na sikisi mutone kina la papa na mwana na roho mtakatifu. Asante mama. Ndiye mwana Salomon. Ndena abo kuruharia guta. Ase nyamusi arwete, nyamusi na Samuel. Ero ngaro Samuel arwete. Mungina robo Samuel onena abo ngina robo Samuel yochira. Onyorema. Aba ngina robo bonsi. Bala ndena rocha. Tayo, niona matunu church choir. Matunu wa church choir. Nena la. Toa liga nyuma rangi.
buyamono matunwa SDA Church Choir mura yito wako na nafasi kwa district ya matunwa mulisa pede ni bombati ojite asemi yo kwa ya nyamarandi kwa ile ni pasta kutoka karibu uno matokole karibu mulisi abarai bomo yobitu kolyalero na injira monde bikoyana ligambia sime jeji gakechi ekero ozo jesemendi ono ndalenta umurandi ato elingana lya litukolyalero naona alikobolya balisia asimoli motenene balisi bansipi olekolodein otenene abana b'abalisi ba polisi ngondi ekibaire bakubwaterana n'abarandia basi mbuyamono tigangu tuirenga lya sengenje gusaba esaba itu mbuyamana sengenje byabwao korona gwatusangirikanirya sengenje utakurwe mwaraso yominto abatwale kubeke mwale na ituna walisia na pola siamateye na ndo balindi kiera nayo mulindi na manyara twasabiri tugobuye bwabo karakara somo sobono siamabira Yesu yoro mutulia amen. Biamono abara dema walisia baku elimelia abadikonesi bonsi pia sebale abadikonesi bonsi pi asikwarwa ane koromo dikonesi tenena azora biamono wano chiga keti nyanchere asenge jiyo mulandia we deseje ya matunwa na wala mwanaintwe na onyetawale kanitia asumobere asenge ncho aruara wano yale nkayaye juma aruwa eward wana asenge jiyo wakoreli awanda itikora ngelia umulandia Wycliffe Nyanumba alente umulandia oyoratoe lingana aseri tukolia lero wakari pasa na ndike tokwana ni biamo mwezi tuma tuna pasta lero oligatia pasas istani pasta no mo paso ndo oligatia tenene ane korum na kogote na wale wako wa kuibicha ndio akili chini ndio la weke kale ubiche kuboleka hapo ya wiki na pro ruma ya Bwana asifiwe na nchi tiantebe ngore analetire kutasike kutoka mtu la pole asama yetu mo pasta Evans Mugesa oyu makoli uomoli mamoli wochari kurinyamagwa yobara nyono pasta se kanisa yegura yote ya Nyamache district tiantebenga kinyasanya kwa sisi. Mungu nakweza kubariki. Niko ni bakosa ni pasta nyoko robos itu wada pasta Giripat Machuka kwa Marwanga district nere Machuka ditede nche ngo mapasta Wycliffe Nyanumba Mbongi ili tukipata ya Nyasakia na huyo raire no mame wana chinga kishi oyone rugutira na aslinga wana atachaka ndio sababu sababu msale Tiatu inasingecho sawa. Baba, katika jina la Yesu Kristo tuna kila sababu ya kukushukuru na kusema ni asante. Kwa hakika Baba, wewe ni mwaminifu kwa kila jambo. Natazama kwa hakika wakati mwingine mwema umefika. Mtumishi wako anapoenda kusimama kwa sababu ya kuligawa neno lako Jehova, ukaweze kusimama pamoja na yeye. Anapoanza anza pamoja na yeye. Na kwa hakika atakapokuwa ametamatisha tuseme ni asante katika jina la Yesu Kristo uliye mwombezi wetu. Amen. Karibu mchungaji. Asko mentombo ya mana. Astaba nisiwasa bila kuja. Wasa mandani. Ande tu akawira naye asa tigago sisi. Esa bano mano tunyure.
Pastor Wycliffe Enumba ajira kanyara na eno muigwa wa wanyaribari alinya kono arueta alini njino munyaribari inde igara mama no arueta nyaribari alinya mabuzi die igona njino munyaribari. Bwana Yesu asifiwe. Asibana barayibana buyamona balisha sukura amata igotoete nyasaye libaga kubwe bintu byense byonse uyo kuna kumana to kwaneti bana konyo monto bana kwanga kumambi to akonyeka onye to konyeka mbona soba tegera lingana eli mara ko mancho tegera onye to siketi nyasaye buya njire ngandie anangaini sana ekyagara abantu barabarandiwe orochekesha gwachagete kurandiwe ndokiyaba maturi moyo ule ono tonchogetipibuya ero naimire na misoma kurukeresisi bakareorejeni tingo kokoya entonda akoremo mokoinyoria yesu gocha komokwa gwakwa kumayete nabona akwenete gukwana igurite nita tosabona yabateri bane aba yakomu ateri buya yasaye kirabase matulu ya ito ya ateri buya ndinandika kwete na bukete na rongo kwere ani yasaye ijara yandika tunaka yedini kwa ile buya moteri mutokura inyora abwango rio what legacy will you leave behind before you die uroje yandika ikalekwa mokoni mwe serikali naende na ikalete naende no Kristo renge naende na someti abantu bali naende no moteli urembe wechingero chiko mubaka nyasaye ono makara ika utokota na muzo nyasaye uraire ingatieza ko jana ko rege tuje anyanti kanere oroje no Kristo mu batise ta muruji Danieli mubata masakara mutasoma na Pastor Daniel umui na kineta agasomanza rasa chienda kaliko nyamaje ti kabito na ino okorawo bakorokore buyomono bakamusaba kujikiamo kama morete gucha ato ambuke roja kana nyawa basi bantu bakamurana muyakorero kabisa mwamuke kujikiamo kama atokonye sita naraga kora emyaka igaika akalita yaona lipuli agachagua yenka agachaka kudua chome n'ebintu bindi na moroja korata emo kungulanyu oblete akaibura abana barenga bato ende ma abana kuna basometinkira bati nina naji kubaligireri narama maruburi mbakali kunu kero muntu kunywa maruye kenyuzo naboko amba kamara usema ndinaro kunu bora ni ya onera sabana bokali kuira kinama ramande resibia okorana muya lete tabana bai bana batatu ai borite muya ataba ngo ikifo ya obo kimanga boko ngere digante nego tigera batatu abayantaba bakaba muya nara bono ba na onara abantu bale uya ayoro jora kolinki abantu barate ngambu azomete ukaikaishanemo ukatiga baruoba yibatana akasoma buya ikadaikasika naenda akaita uroje sita ironoetete koseko kuwetu matwara ramutama tumugano mugano bw'umuntu nganaendera ikasika ebyake gaikakareto mukubo burujenima tini erota ajiete akana konyo marushi kane kenyuza batenga lakini nendere ero kule yako montomu yapi mulukora buna bantu bakumene abana barabura bura atoke koyimure tikyagero monyete akero tigete shanemo abana batike ko chama shanemo tigerete abana barabura babo umumure na yako umako dara umwana wakani toko manyekana no muri kwali bana bajije odatige mtoto ako manyekana no muri yore ne karole ni toro jiko tigete bana mbako manyekana no tigete na baba ko le goja bara ko ba choire shika toko ba
kera bari tomanya kukomanya buna kwarenge nanya gwakure onya mukungu mutoye to gutinto to koiruka kuya umujoyokire umwana bakaba mondo zaregete ore to mukungu zaregete muibora abana basaregete akore gusarikana barabo wale bamuga kabesimne ejoke naye kuukwa twaeresa mwana nayibo nanyomeke nasomeke n'umukristo urenge nta muhanzi twamunene nahindi mwetaniro abana baye natema ko bayigirira usobanura abana bawo gukwegura kandi dukwegurira onya kwegura mwe bana twikora sukuru oyiboneke bana bari ku sukuru bana kali samba ibosya abashimna kwatore no bakona kaligalia rawisa bogeka makere sabusuka moyo ngona nyo muto naye kokotelelwa sana saja wali na buto na naule na bana otode na bana otode na bana bana honestly ngike ko mo tuna ne kwa dire yemi mo ko mo abunore moyo rosiri kasi au ko boto tele ode ora nje na kwa mo tele na yamune no nakina ane mo jumla to ale ke yo ke ya ari na ko aluna wage saramo monkuru hibare dingo soemon ente ngane ye moyo ka moyo ne mowe ya tata atuite owe karatu ko na ndine disisi mama auto kama ya sina bajia sei kon tu atebe tu tukamwate na baba katosomia ona bakiburu jini kula mo patema ko eresaka Orojo jalan guna ada kini urutin. Kerana ada teman minta orang merai dua bahasa asyik dia itu, yani station itu yang mana ini koroja ayah, unsur tenan aku tukuan. Mak kau urutin, tu juga itu kerana tukuan ini. Dia mana pasal seliwa, minta dia mana nende. Kurang lagi ni boleh mulai dari orang senar serius. Good. Misalnya tu ni kalau kau ring dekat sini, kan sana macam tu ase delete ada sini, anda ada yang kau ya ne. Oh no, baru macam tu apa ya, nawak kirim dia mana, anda nak tu baru kan dia sengaja tu, yo cawan waktu sen. Sen yo mau menori, kono ya nawara beta itu kene lakini kobo chafta payo nawara itu kene. Indo morai na pasta te vira station boy na se conference itu no molikiwe abasa. Ya mona pasta so ko recognise. Na watu ate abane tino morisha ago tigen korente. Iga to basi ko ba to bangi tigendi. Ya sa ago sisini. Ya nje bana ndo ndia kai mo wajara. Ayo orang haji itu moga sama gede kan tele tinggal ni kami oh ya sisa kilo dia kami ini je ko batabe ene pun orang tele tu anda kan tele mau iko oh konyolari baguran dia bantu orang ini muasalahnya sabu ateli ene berapa umur bulati sisa ciko tu kagak tingguran anda kan tele oh inola se bibiansi abantu bakwirire bakanetiro ngori umada kanumurisa ona asibinde muruti ngere kitagero gage inuma kwante kusini mayete kira ya sawa sini ndeke tukora kusini pas kitu muri to ko tawo ko karansi ki ko to kwete un karansi ila jura akono kuna kugambo kuna komonyo buka utakete kwa tena yantika kwete yani tumanyeti ya ikome na isana ekemunga kekateba iga rejoice with them who rejoice ayatata rugura mwezi kuna mujiti kujiabu kwa nangike soma rejoice with them who rejoice agar orang itu tadi kubuana, orang masih kan ibu ada, mau ada naya ibu isika, entah kau naya ibu kaya rejoice with them who rejoice. Ya
Yani wike nyoreke moyo mule bakambarandi. Can I hear you say mourn with them who mourn? Hata mwabira moyo yana ila rugura. Ikwana mama, when God's people are in need, be the first person to help them out. Can I hear you say practicing hospitality? Ekeraba antubanya sae bale no kugania kaboyo masaba antubali bakore tobokonyi osema no bag madeka munge kikyali gitu andi jera ari ko korwe kulibu lakini moroje ne ngombe yari kirutu ko sema muntu abantu banya sae bale no kugania ichi ulieme chano lakini mata bamina era kumwacha yomorojo musato nyandika na kwete mokorenda ndi abantu baje mpaka netibakonywaka akiba namugire mwoko bakonya kali nuba ntarasomete bungu buna mwekaransi tabu ya ige maga achako mutine mwesi baka gakomu ya ito mutine nigo mwe gochakira gocha yani mugutin moroje ni kwane 20 times mumanya mutin kosene ke kusimutani ko ni standard injuma soka gocha bosia mwesi soka gai moswato mama bugi to ale kanga ba saka ga saba sin kayo mo kurang ko somani ko nga kamot ka sto ko galo kanya sabo sin kayo tani ko rusi o ko be ani no na dito ko rusi lakini lero ya sabo sin tama biyamon sabi God bless you to ko nya besa santo ni tagite mo to ko nya na sa ko ni garansa sabo sin igo agwe mai me garansa ai de ngora ne tute ko tuera ai mo kumara kusogi aboteri ko ya ko sobi mayo sobi ko mo ay sini ko na go ay brother God bless you sobi yo sobi to aso metana yo ko arenge. I request that all of you seated here on this tent, it is our time that we need to give our condolences in terms of money. Please come. Oh, jangan setiap kali kita mau buat apa pun, sudah. Itu kau ni biasa itu, saya juga bersih. Orang itu lagi. Oh, very good, very good, very good. Dah, polisi orang itu. Tujuh. Tak kalau nyambung mana saya cuma bicara kalau orang yang ngopi, datang pun tak mau nyambung. Nasi, apa? Tujuh. Ya saya nak pokoknya baru kita udah di. Saya mesti. Baru orang yang saya ada kita buat tidak. Lagi nonton ya. Ikan asal ini. Kenapa ni orang bersama? Foto bekerja juga sabu jimi. Anda foto bekerja tu tadi kita kiri aja. Anda tu kuli itu kuat tu mah. Di Asia account tapi 0710 Aku bukan dia. Ini channel ini kau nak juga mana? Anda tak nak beli dia demo, dia demo sama dia kan saya mau nak itu kan. 07 dia tak kiri aja. Dia tadi gua jangan jawab dia. Ikan terok kau terok kau enggak kemana ini jalan modern ini. Itu orang sampai ke terok kau kau. Nah itu enggak kau terok. Ako taga rabu ya. Ayo. Kau nyarap di sini ini nak kau yang lainnya. Rabu teroko. Kale,
ekiagere njira gwakuna ngagukire abokwarora yo nyasaye tiagosisi lose focus. Do not arregete. Ulimwengu kama ano, ule anatokenda. Umalize ni ligeji toi. Ni tutoran. Loko buata majikanya sarenga. Ngapja majika kwa tema kujiko kutangani. Kono makimuri. Mama nyiti maji. Inu mama nyita majikanya sa. Ngapja kujiko kutangani. Lakini muabatize tu. Muabatize tena muaetete. Onya muamanye temachiko. Wana mubatishirega. Amajikanya sana kita kuja goro. Itu dazirenga. Eka ngot abumuke manyete. Kote kono ya ile kuruko tanga nibako kwa mwali. Muri koira. Muasoma tena to bana nyasao ne. Asobo sibwao tibwe kore sana mwende tibwe atore lieta liache aho nyasao rusa zika inyora litukulie sabato olirende na kulikora libagendo kieke sikaiso na nyako najama tukao arake asenze ndote muweze toida totomana toiba tomayo mukisanyo mulimo na torengerie nyumba yango aina majikanya saya okubuata majika yoikomi tokonya twamanyanga yota keteko ibe sukuma yomuntu ilikuwa ikirasi sukuma wata bangi sukuma ili ya mukira kumura tali jesimegete yeko tabanga tokora kindukie toiba ilikuwa ikira mohono kwairana babona mora ngakiwa ikabu kwairana yona iyoira naki Aina nyobota ketemba koruko moibi abako tabanga yaya yona ale kurigerie njirasi mwegete jira ini anje jiko koragendo kirege ko takomo kongo bomonto alo ono bantu muri abata betaba kungu baba ono basimuruji kongo kukora ba muraba saja kuna tutabu atimasikani ndunonya nandosi emeremo ya itutore tunonya sakara tokonya kuya okuna goita igokuna kuganda ruko ega asitore akitutongire njira gete tanyo saja buka tonya abakungu mugajo Tana korra musacha umuntu goeta orismati akira ombia. Oya gota keto kumanya no maene. Rola bana baba pop bako ali jibigibigia. Babo puraya ndio kuma. Aya pop. Ezike. Ya. Kani kitu chande giti. Konurujire ajina matemo gositaria matemo. Kau tenang, itu ada kau susah. Tenang aja, tenang aja. Kau tenarin. Ayo goji. Omujo na very serious. Ayo bagaimana goji? Kira ya agak siap. Karangkuan, umurasa ngapa? Ubunangata. Oroja ni kuandasa, kuambuna. Ihoroja tingere tika. Ini jikwa toko na goera rinde na toko na goera, una mochi kire motoko rinde. Ona rinde, wabuna kayoko genda ya, kayoko genda. Tengo chabu ko genda. Renko ngirori, timati besa ya. Karansa rinde usari ketenga ipoira jibesa. Asenko genda ya ko ngira buniri. Orang ini buat soal biru. Ini tak buat masih kali. Ada ni. Kepala orang musik pop, musik pop itu ya kabisa. Itu cuma lagi kuamu saya. Oh no, unai karo cuma tanya kuana. Pigi ya sareka, na ya gua sarekero. Oh cuma mau bertokor. Kau sama
igoteba ng'aki torengerie nyomba yango yomugisangio oyera maobe yatebire oyo mugapo tikamutigere umweshimiwa kanoja ay umweshimiwa ngajai teroja natumulisi mutamu atari bagari mbona ajiri wake mungu muna kega teba bono monyore ngana twatebe nene etopiki toyateba do not lose focus. Do not do what? Lose focus. Como somasi kitabu ya Genesis. Can you say Genesis? Genesis chapter 11 and verse 31. Genesis chapter 11 and verse 31. Can you read, my brother? Genesis tiyo buku ya oi. Yeta mo gitu. Soma Genesis. Ila kira kisa menangko nagukuha na ninja moliere. Wana ninja bukuha. Soma ange buku Genesis chapter 11 and verse what? That one. Can you read? Tera kaira Abrahamu omwana oye Naruti mucho koroye omwana wa Harani Amo na Sarai mukamo muroye Abraham bakagenda komo uja uru y'abakaridayo bakagenda wikense ya Kanani bakagenda wikense ya Kanani kolendekero bayigetu umuji wa Harani bakamenya arari moiwede kara soma Kiswahili kia wanga gewade soma Kiswahili aye kuyi soma Kiswahili aye kila kini Mungu Tera akamtua Abraham mwanawe na Lutu mwana wa Harani mwana na mwanawe na Sarai mkwewe mke wa Abraham mwanawe wakatoka wote katika uru ya Wakaridayo waende nchi ya Kanani wakielekea mji wa wapi? Kanani. Wakafika mpaka Harani. Walipofika mji wa Haran wakakaa huko. Orine so la guerra de of Haran and his daughter-in-law, Sarai, the wife of his son Abraham. Together they set out from Ur, from the Chaldeans, to go to Canaan. But when they came to Haran, they settled there. Muigwete bukuira kin. Ingomo ntokoro kwa ngatumo sajo yaro kwa Tera. Igago tebya mumuroye ukoro kwa ngakimwaiwa. Ami tumwa kuona ba kibono njeni chimuruji lakini muri kondetere. Kama mumuroye ulikoro kwa ngaki Sara bali muke bakaenda rani. Naibare boje. Nyambunde. Igobare kwenda Kanani nense yo mwando Abaisiraeli bayire tweira nganganya kurwa sense Yahulu ya Wakaridayo mogende baka sense yo mwando ekorokwa serieta ngaki Kanani momo ikaroro na momenya buya momo ikaroro monyo na gerengia momo ikaroro obogi mabwe no maboro robe ngomorojo uri kumajiga baganezi uri kumainje nyasawo wajiga tabakala ndo kiete bagenda sense ya Kanani ense yo mwando nero bajire tweira marikabo teba Abaisiraeli aba mbayi mugete kugenda kusema bangete
Jadi kau ni mote, orang apa yang muntu? Apa baru bukan? Ayo cukup kau nak kuburi abang equation. Bahan apa tadi equation? Mana kurung mana murung? Aku kau apa? Tu kau orang gini. Mana ni mereka kerana apa semua? Orang ada komponen what is chemistry? Anda punya itu semua. Anda chemistry, kau yang ada definisi ni tam. Kau yang tidak ada buat. Anda betul punya pulang. Ayah rasa, ayah ni boleh hidup. Mijir buku kadang orang tu semua. Asmana, yang boy can you rise? Can you stand up? What's chemistry? Komponen. Orang tu nak komponen buku jadi. Enggak saya kaya buat ibu. Kamu yang kan stand, kamu ya kamu. Ada kamu ada guru itu berapa hari? Ya semua nak lah kamu. Orang orang ya kamu ya apa itu. Enggak ada itu. Oh kamu musuh benar. Yani kamu jadi bilang. Bahkan kamunya definisi ya chemistry chemistry is a branch of science that deals with composition, properties, and reactions of substance. Yung origin ang ko niya talaga sa angkon. Origin mo ko ni na naman ko. Ne boy ka mo takko na. Mo niya pasero. Mo sika. Kami jawa ni wilayah tawa. Abini ko ko sana bakul. Ano niya to ko dari ngento tinir. Ilora ko imuka. Bon simate ranto tumeahidiwa mji. Njoo sasa tuenene. Biblia inasema kwamba wote wakatoka njiani kwenda. Kimanye kilo zinejiro ngale kutumeka njaka bero. Kamanyasha bale kurwa sisi ya huru ya Wakaridayo. Baada nipoka Kanani na Satame. Ibiro mitaine ngeke baba tabacha nenge. Ende motaso wa maluku. Mumanya ka ko seninje ngo somanda abate. Igachi kuko muri karanzire te nyombasi mu jibegeti. Hakimu ko chakorro bokong. Iwa ba ale ko na chimae lichintambe. Chikiro mita chintambe. Abana banyasaye bakagenda babo ikaso mu cyuri ko rwaran. Bagakora ndu kiye. Ingibate babate. Ngiba kore do. Wakamenya roro. Lakini ngaibate betu bagenda komenya. Bosi ba imogete ko ben. Abana banyasaye mu angere ne dia. Mba imogete bosi ko benda. Naiba imogete ko. Ya Wakaridayo bakaimuka barabaroro genda kuchiarani. Kujikanani. Babo ikanjera bakakora bintu kiet. Bakamenya roro. Bonkuboja bantaro moroje. Emetu ya amu yere kusenge kuete. Intuma itu aliyeri rumanda toko gana. Arani igorui sa tukiri igorui dia makote. Igorui ya Yerusalemu na watu te bilingo beto gana. Kasi tuwa sa umeke tabu kerjara wata wana timo ichan. Mwengene ya sai. Nakasi nyumba ya ata. Onya taiba. Nko genane. Elinde dia senda abenche. Na iru imo beo. Wori omonto imo ikaransi na no imo gate. Mare ngaba imo gate nda raso ko akia sai no to genda kabisa. To genda ikatomenya opi. Akana to sto imo gate. Umumuro wiji bijobe gate ko biare era tai goiti bugupi. Mosebeke bintevision ko no ri chisa chiko. Ane rusia ko ga to Quran. Esa go sisin. Oko beke ko to Quran. Obo kima bugo cha ko ko yemusi. Ono. Ora ya sai no kima inja ko ri ko ga. Hakmu ko jana ko ri kata taraja. Kani iko mina moerese. Oro che ko tuaji kiru to renka. Aseta ta to yiri ira. Asetora menyo mano mento. Ana oto ko enda to menye. Owe ta kare nduje. Na oto ko enda to menye. To ta mere ji muje. Ji ro yiri ba to me. Ni to mere ji ro ba. Ji ro ji me ngi ro ta. Ji ko me ro me ta ni. Owe ta sa ko enda ti ma de ni. Ma no mi to
jabra agore de gwero era tu ya cha okora cho ke wa na ron ndi ro to wa ndi tu ko ku yore to ko yore ka che karo ko re go mo ke na ron ndi ro to ni diga se ne ngiye o mo to jiri mo ti mo to ko na ji so ni mu ni ya ma ko ni mu ini disekeri era ramul onye kuana ko ro ganda sekere orang ko wali ko orang kamu kuana ni umum berlaku na ba na ba ko ka dai asli ko yani ere roti na ya ko to mo te na ni no ne keda ko ri de juga ana yo bu Omo ba ko ni wonu okunye ta ka le wo ti o mo yi mo ko le esa ko si mo yi mo si yo yo ke ira ni go on te ka ga ni du aka ga na yi na ti ko no iya ro ora ni ko de ma na to aki ya na no a se ko de mo yi mo to ji no ni na ora se ni to vende ma ne to iko maskani ya to kwa te mo no takai imani ti ala brahma na ko lakini ndio to akore iko to ngana ni twins aso ko yari ngana iko to kwa ngara ni twins aso ko tera na kuantama nayo sai ili tutakapokamilika achapo Yesu tuingie pale mbinguni. Haleluya. Ana mroho kwa yanga kutira. Aya na ta leo leo ya. Ndio kwa leo kwa nije ngobate. Mwe wewe jinga bichanu. Abantu barande tuko barande tu. Okorande kwa ile kile kwa leo. Nicho kabalendo kioke tola chongato emurangoje etoyongoje. Mozi wa abajete. Lakini asori ba abajete morosi ba soeto. Omaete ba wikanjira asoko abajoko ebungi yali kurukamesi neri kararosa natiganda agenda kuone ndashikora abantu. Omaete ko muri gachago. Abantu abanye natiganda omuntu oyo kuna kutulamina toa atu batu no muri asukuru ka kone ntukire tani chite buya tasomete geography ekotera. This is the daily changes of what of the weather. Akuna kotemia nganeji umuntu no muri ta kumabera ndega ya ton ega tendei kini sobe ega kama na kuchaka nikabucha ega chakukira mwengu hapo cha komunyo kalamu ikaso wako baka yoro waso ngagane wale baka yoro wato ko bale ndujege ego ikenda kia Sodoma na Gomora abantu bakura ndi watige bibe abantu batige tebi baka chakara bako kore bako bibuna maji yani ya monta weta no monto bande oro weta so amabani na noso na sai bakore bituko esega sarika akaromo ro jano watige lakini aba mwanyine sai bakonye se toko benda na otu aliere iweira oyo ibato mangento dikera gere to so arro umaje midone bingi bire se ni ko ro asere una bana ro joresa na ora asere ko se huru eto ko ni mara ko manore ndete ko se ko arro aye ko ro mori aye mane huru eto aro da ora ra ba ko ra yubi dua ba dosai ko na sai ko ne basta sabere esa aki ko na sa ta tani ba ni ba ko ra kana abangina bamuresa abangina muruta abangina mbali ndamuresa akora oni nyongo ya mani ara ba kindi to sabana ya sai ko oya ko ni nyongo ya mani mane anorwete abazaja aba
Terus cuma banyak temunya. Banyak kau banyak temunya. Soal ikut menoleh ini bersuruh menjadi. Tapi kan aku coba saja. Aku mbak terus fokus. Aku mbak terus asyik. Ada yang sekolah baca gitu. Lakini baru mau ketemu aja. Mbak nggak kuat hari. Yesus barna, entah bau dikiurut. Orang aku mau ada mana? Apa saja mereka terus fokus. Akan membuka aku hanya untuk mereka kaya betul. Kau tidak punya sahabat itu kan? Aja kemudian aku pakai, aku baik tidak aku sukain. Tapi mereka mau kan udah tidak membuka aku. Ya saya mau mungkin semua. Tapi aku nak diuka, malas tu mito. Apa kamu karuci? Aku musa kerana cerita ni kau berkuigo. Lagi ni kau ini, kau berkubudi. Ye, kau kali cakap dikacaukan, mana ni? Digerak tak boleh dikaorok. Aku nanya orang kita berkaya, memang kau biar keramu bitika basumba. Ikut taruh setinggi cepat akan kau salib juga. Mana orang tu ya? Ayah ni cium cium. Anak sihur, anak jenis orang tua itu. Orang tua berusaha cuba suku. Apabila orang itu dia tak ada. Kuala yang kemarin ini terus. Nah ini kuala motika. Kuala dah semua apa? Muka kau kesono kuala yang abjurut. Umar itu berada di beragi kali. Yo to orang aku cuma aku jahit, nak kotokan ini. Tapi ini ada kalau ujian, urut mana itu to kain ini, urut muncul. Yo ada lagi, orang yang soal tuan. Yo orang kau kan urut terus urut aja lagi. Yang mana orang yang orang yang tak kita kau bela tu, ini kan itu bela diganti kau bela kan itu beres. Nah, ya beres soalnya kome, jangan dia bantu soalnya termauas, kok mana ini mana lagi? Erono, Bambi mah, kau terima yo dia mungkin ada kuala doyun, ada kuala. Kamu ini tak bantah bang kita, ibu bang ini tu. Urujin kau gaduh, urujin kau gaduh. Apa murah saya ya? Yonta ketengku ini, kama wakati wako umefika wako. Nenda ukae. Saya bagi apa ini cinta nega aku ini tu nyamar kini bagi itu. Aku nyabu itu sangat jauh. Karena kali itu, kaku mungkin kau yang mana sih? Yang ada kita kebusibu itu. Kaku jago musik nana kayak tu ada ya. Jangan tinggal esanya konyomat. Lalu mana bantalan punya sahaja, betul nak tunjuk kau itu, bersama orang. Kama wakati wako umefika wa kutekeleza jukumu, nenda ukalitekeleze. Tako maisiku wanga na ule, kwenda haya. Kenda kujali naje kukuna kumuruguli yeto itaba kuja wanga kipale wote. Andi kanyika, onye buyao kego chokete tema kuyitisha, andi tema kutali nginduguti, yani muntu bakalindi turu chuma kama muntu akukoni, ayibona koko bayikutu, yani turu ate yakini. Bwana Yesu asifiwe. You know, I am giving you good advice. Tako na kubutangka, ama tuka ko era. Umanya bateba ngat mama ga sogati kinyuri kimi mumanya tabanto ko bambu atiti ngana tara ku chimoino munyamanya ari moino asana to abajiru boganga ya aria ngayaze to abajiru to ari koro ani no mwaje to ndo amagena moina bona mokukana amana kara boganga ndo aje to bora goya senete kana mana to verde mubi mondo la ko tena inya ni yari ku ya kumi yo aya kwedi ngana ya mulet aku urba bojo okubona mama ya kuruba yani nijereza ito idari ne mengi na kiata ngelo aku urba bojo mitumunga na iko nganya yari kuruba ama motema yura aira ekera mayaba uno musaji wako naye kukuli lakini asinge ndomo asinge sasa
injuku ya so monto kali kutumeke bukudo umosombo nyasaye ukutumeke buku osengeni bire ni yonzo to kaimu kata kunyangu to ko gana ko njume to ni ngo kenda ojari magena kuna naimu ajizo to ko Tuara ko ni mwese oye kuna komenda saba ganga na okuli yobo samia oroje na ore reni ko se gurwe de na yobo samia ko to kana ko boli asina sa to ko to ba tema wageni karibu wageni ende to baswa yo to nje na baba amumuru mi to ni yarba ya nyindu gomba de tuli ne ngo kondo buada itwa so ira ego kije to ko nyina nyurde sabu to para ya uto promo to endo kanye to ndoroji ego ke kama ya kuminyo round e kaminyo ka e round ka ni nyoma e ga de kisi ya to amo e ga ko e ko ne ngire nje ya sai wori e ga kwa ndo ma je kanye uto ya kwa to kama ne ko ya ko kama wageni karibuni ke ko kama gururo karibu yani ejugo twaswa twake na ufuta ila twake na ila tutene inenya siga ila twazina au tutene inenya bagani inama kila mmoja nimeomba kwamba kila mtu ainame na aokote Biblia ama ya hata Biblia kwa sababu tunataka kuiuza tutuamete tolebu tukanyole bibike New Testament tuno Old Testament ni njia tukatora akama tuma hiyo tukia Biblia tesa utoatora bagani fungua Biblia igolebu tukajitoa Gani ingisha kila mmoja katika mfuko wako utoe hela ulio nayo ukaiweke kwenye Biblia ama ya tena ama ndio kuruhusu tujero bwate igabana jiruwe lakini na bunjete eliwemo bona akaruhusu 200 akatoa na akaweka 200 orote 200 times 4 igonirenga asijiruwe ile ngaikatika lakini mara moja hivi ndio kama mwaka hivi lakini mwana anjita mara moja sana tata 1200 jikatikara lakini tukaweka 800 ile ndio kilika chaka kama wakati kuna mgeni mmoja ambaye amebakisha hela kwenye mfuko wake. Je, mgeni unataka kusikia uzito wangu ama utoe hela yote ukaiweke kwenye Biblia? Ama ya hatari. Mama akaruhusiwa. Aibu akajiweka asibukume igocho sijiwe ikakala ndojenga. Wageni asante wageni asante. Ile Kiswahili ndio. Weka Biblia sasa, funga Biblia, weka chini tukaweka kazi. Umajibu kujiri Isa ngoro jendo ya jibusitio. Jikaruo. Yeko magani. Kaeni kila mmoja kaeni chini na unyoroshe miguu. Igonsa iga. Ile ndonti alikuwa alikuwa kusema kwa mwaka mgonyo. Mwako ramya mwali temi. Tukaikaranza ansepi, tukaramra magoro, tukatolera ukutu. Ile ndo kama moja. Bagani. Yeko tunaanglikana. Piga makofi ukisema kwamba karibu papa. Kwa Jinkobi almost 10 minutes kwa Jinkobi tukakotera karibu nini? Karibu papa. Aki nanyeni rumu ajeto. Tamura roho ni mara jira sobra ko. Umaene piga muna injina aje. Tamura roho ko jira ko. Tukakotera esa ni tu ajara istina torwa sereri ya sato kwenye tu yanira kujo. Tangoga. Aki wana jambo bodi kwa maana nyamo kwa nini mpaka ya sali ile ilachi ndani timwakira na ngo tinde na basali turaba rushijana sanga kwa nyamo sala ile bobi ndio imara kama ngano tika mangaro baragudu oteme na watokonya nta saole moyo yes ngo jambo sanga kwa kachingo ile ndio kama nyama baba nimeona kuna baadhi ya mgeni ambaye hapigi makofi wala sumuzi. Je, mgeni unataka kusikia uzito wangu? Urudi ndio tukakotea mvota huko nini? Ndio shiri la kama wale ndio jao ndio yao tena pole sana pole. Muliangamana pamoja na mchawi mbali amewatesa siku nyingi yaani leo honest
omoshi boli ne fomu inuna monigire ni moro ka kini ke ni jobro ta ko ma ko ne a moro ni moro gi manye ne ka ko moro gi e ga ta no moro o to ne fomu tu ne ko moro gi yole ne ba ta ne moro dani ga tena pole nenda sasa nenda nyumbani ili muda siku nyingine msiandamane pamoja naye ngoma hapo kasoro tukasema kujika tunatajitia bora mtieke kuna nani sio uchaji onyemo kuna kwenda soko kanga yetu tumkio konyoro no mugondora onyo kore netibeza tiera aino kubusa watoka ebe mama bwate ra Yesu na abasoro ile tuanje kutige bibe tuanje kubwata majika ya saa 10 na ine toka ndo na majika kwa leo tukie agotera ali asa tujire tira na toka leo tukie na toike tatanya sabalende na ine abasesenye onye koro moibi akalege tukie onye koro marabi akalege tukie onye koba choka tomonwa na sayo dije onye komeye tubande ogendo tike komenyo bande onye kwanje tabagaka babantu okalege tukie ate bangana mukedi bale ngobwa oti ke buere ne to toike kono tiganda abagori moroji ga munandiga ndataka kuiba nisi ingindiga de koiba agarane ndaralia amaisha moroji nimbwada na bambu kana basa chama ikaraseta ndataka kutaka kuburia marieta kirasi moroji mungana ingindiga de Dabi imalo kama agana na yote kama kono. Buata kama kono. Yesa jatu rusia sese atu irenka. Bana sai inkango ya ture. Binto bien se mi gero rus focus. Oye na maru ko mare burana. Ine abanywa na batimu. Mbona watu sana garugo. Batimu kira mata ai. Alamu ko yo kayun. Moroje no ya ture. Umanye temore kuya tena. Omo bero ne karu ya sai tenu asomo ikono botemi ya sala ba ndo kieke akomenya ya sai na menya se ungir okoloma be ayoro to mosa to ndo bujo kakiti kanda bu ina emione nomo ingi to ato be to pare la ndo kora ge ora no to ka kumukum ora ne ke ran ge sana ora no tikare tikare ya se ora ne ganes me kere takana orusi ore como tie tu capaz de tu atirar entendi pai ayuro de que mundo ingere ngai ato no ngere ale ku beli que ngai wato keme kono esike omanya marume wiro mana bakana mo sa juri na kono ko mo sa jana maru o no maru baka ya no mo sa jana abana no ma se paleta pero ko maru para ngani yi ka bela na igamba watu na ndoto ko yuko da o ko na statement to ko ni por watu ko o ro ja e unduri akio oro ya sa na ko ta ko ra ndo ba e ngai ya ni to ko ai to ko mane ko duru ya ni to ko ka na ni te mo ya sa o mo yo yo ko le luya ai ro ko ni te luya o mo yo o si luya o mo yo o e wa ma so ma ya yesu wo ta tu sa se ya tirenka bala wa na pasa ro kire yo to yu la ti la ra so akawa na mi to yu se ni akini to ko yo ki lo na no mo kon o be na no so mi se mi na re wa tu ke mi to ri na ga to so so ro wana ya ko to ku to ro to itu yesu wo ta ngoja ndo to ya e to ke ka ndo ba sa ko ka ni ndo ro ti ya wa ti ba da ba ri ba kameno ba ko ba ka yo mo no no ma to ba kameno ba ka nyara ma to ni wa kwa ba ta ko ka ma to ba ka nyara ro to me ti sio ba ta ko tu ro lakini na wa te tu ba ki ba ben asa ba ale ko genda na asa ba ti ba de taran ngaji ale ta ya man wana asa to ko genda ne se to me ne
asa bakumba abwandike kabisa otorete bozi nese tokogera nerikare buye aso muke murare wana kuyu ase bokubuyu asa mabera wana kuyu mabera ayaba komaliga ngira bose gede akotura makoro jimo komali ko indi awo tero na mabera kuyu na makoro ye irumu anagoro alisinto omuntu nagatone yemabera akole shoma koroni oni koroni utwira mujino mwana kutubike akaba kwa tukifeze akaba kutule lakini wana moyo kulinya sawa tokonyi siko kuli video yo aga osoro namo ngara no kona kuli jibelega namuro wita simme tule metra mutore wote ne moroji makelinki keliwono kuli watu kama kwa eno mobero erende etaruku erende olende yokoli olende ikioba soma olende ikioba tengera nyane television keko konye keko sukie gocha soku motibonya sai erinde tato buja twezi togenenka akara mataramira naomba kwamba tusimame kwa heshima wote mwarasi letenen wote na mwezi na yeko yenene tagwaden mama kuru alita ekaransi kere to kumojeri abatora chiba sabo akensi kere si dili ndaga to sabe to koro sabo mo ekaransi ndanga remna nkora ngiri family to yesaberi ego bano ngo sabatori tatanya sai oba kwena ndo ego bone kara nya sai na tuna bana bao naye watu tongete naende watu beka sense no mo bavire chakasa genero kamutu kutagoja sense nyasai tuachane kirebobe eme chando ya twengire ama kweli ya twengire naonye nabo twaire ngani ya umo maene ntotereje kurwa sereri ekyagara ine yeme chande nyasaye na ole amona intwe imeyama komwaya nyasaye na ole amona intwe tokonye guteni na burunge asetwagule esa utukura njondo deneni asetwagire bubeka esa utukura njondo rungeye ekyagara mu maene abaturi sa twensi ntobane tikoso aso buruti twabasoro yo twabere ebyo byabo bisi nebya maiso marole inde tata nyasaye kogocha twensi totero batera komsa ni manu ye ngondi toko genda nkali asiwaje de toroseli wono kero yo mura abasa chambara nyasao ito ba ingi wone mekono yense into kuna basaja twabasoro iroike oso asigrengere vieito oto agache uya asetwajire bugeka nyasao ito twabera asendali ya Yesu abasaja batara gonjokera twabasoro irokuwa nyama na barbuete asomo ikomo jenu ili watakapojitoa watakapoila neno lako na kushiba Mungu wetu wa mbinguni wasamee ili wanaume wawe taa kila mwanaume atoke na kutangaza neno lako ili ulimwengu wote uweze kuliitikia neno hilo ili ujapo Yesu wetu wa mbinguni tuende mbinguni. Wake zetu hawa wote wamekuwa changamoto katika familia zao, wamekuwa baba yetu wa mbinguni, wamekuwa makwaso katika miji yao. Watoto wetu nao pia hatusemi leo. Yani kupitia kwa neno hili tunaomba kwamba uje ili ufanye kituo katika miji yetu, ili utusamee, ili utuponye, ili uturekebishe, ili utujenge, ili ukaweze kuzijonga familia zetu. Mungu wetu wa mbinguni zifae katika ule ufalme. Ababara abaruanete Nyasaye ayiro munyagita alibwekene nkugwenyura abantu bawo nkyogo tigera abantu emitwe basenyente kuro Nyasaye ninkyo tigera abantu chikanza chibaliete kuro Nyasaye ninki Nyasaye ogotigera abantu bachandike mono na indi naye tatu ito twamanyire ngagokirete elindo ibwebiriro byaitu ono twalirire uno musombo twari okubonwa twabere bibe byabo bishine bya masomarore Nyasaye utoto konye elinda marwira ali meito
otokonye tugwene na indi tugwene asiri ya Yesu Nyasaye ikalero ogena kero yo muito bana ba abuna tuategere nganeli tuasoro lito agaje ingane litoro lito chechebuya indi tukugwenere indi kerugo Nyasaye oito twensi totero batera kwa msalima anu ngondi tokukuru totera maleguru buyamone kera watu igure ane buyamone kera watu anjere tigeri talia oli bakwe no tuasabia asita Yesu Kristo motori na kara mata amina Bueno, karanza como es. Pero no te va karanza wacha kugenda kutuko kwa karanza. God bless you. God bless you. Mumuru yukichanga abagabo kwa karanza my brother karanza. Karanza aje. Karanza. Tutara sabiri family kara kuye sabira tori. Yona ne galinga te kwa buja. Ande muruja bara yoito no bara ona bara ya na bara to kwani lingi to na ona basa mu ata de lingi ana go mo de bi ji kadere awana bahar ya ru bir no bari school bara yoito bara abra baba ko bai karan sita ara de mangana ber turo to sabire family to ga mo kwa jaba o tiwane ni baga asima stop ceremony ole no koreta bara ya bu de from there to manje ko to sabire family ne ya wende Yara tu kuya sabera bantu ba kumu kabage. Tua sabanya saya nanti tua awak kiri nanda okolido wancha kuai. Ni tu tua tua libre na motor la toko tubikole. Ni ma administration era swa. Toko bikora to tuai na balwa tokuani. Atau teri florate. Tua tia luar mau sampai. Mau agak kalibu ngocha. Orang mahu timu, nyampe, mungkin tu. Kau ni ragu, jangan tu. Tiga kau dengar saya dalam seremoni cari ada. Biar. Orang buat apa biar asal tuan itu wajib itu tradisi dia, jadi itu no bokong. Awas sebenarnya asal bokong na, naik kerumuk ni. Mereka mau ujian kah? Mau ngerti kalau kende, dia mana sana? Kodi. Uyo kwa na nonga kajon katimu yo tamu maneti, uyo mau Samueli manet no manene, manene balengo, tapi wana so ne ro manene. Mua kuliu kumaki mure. Wana ngolinga ni masing je family. Kwa mali ba manga kwa ni wa maya ite atina korea ko tora mange muna mawa lieta mati mole sant Umolize tu segogela just one word. Alami to iwan ko ba karanga biya mana singe jogo chaso bonge. Oba kirolie keroto kore nyangi yo marie yo mito Samuel. Samuel yo mito. Onrende amakweli amweli. Tokande ko ira bana wa Samuel sama saba ko ba ya na ba ma bo no muna no. Ya saba siri ke mo ko enda mo enda wiya biya mo. Kerana cuma aku anak asibon soalnya orang Samuel, orang soal orang Samuel baru. Soal mata kan orang apa sendiri. Kalau mau kau ia terus Samuel, soal orang Samuel. Mungkin zaman. Thank you very much. Biar boleh kau ya. Yang tak cuma untuk kau ni kekal kunga. Cikasi bicara nama Samuel. Awal sore mana siriman, pada siriman yang berada. Nak beli sun. Iwak cikasi bicara nama seti, uncung berusia. Ini dah. Cikasi bicara seti, dia bicara berusia. Ayo masalah kau turun.
igorera igora igorera muto isana go ikatoke gera rwasiri ni entorabanga biyamo na abana bochika siricha abana ba Samuel na ino tenena bana ba Samuel tenena mwezi mochega mosaga tiamwa kuchibi tonaitu alimo woda parorekana kasi ni enene kayere Mumurabu tayari. Aisa kachi. Isa katayo. Samuel Njore uokoanya abantu tu. Biyamo na marasiri baga. Na inji tiganda yo ana albano ndo pole asoko suyo muiboli na henderende wekesnya sai. Kuna morandi akigiro hotel. Biyamo na siri banja samarito Samuel ngorwa yo Njore Osoyo nyangara kuwen kei biyamo. Yawaleta Miriam, somos parte del cuerpo de María. Pasaron que en la sala iba la carta de la Wicca, y yo todo. Y yo nací, la decoración también era chica. Nyabu tonayo mumro manena ba no nyamaru. Mereka orang kena apa ni dia mula. Orang yang dia mana tu dia tahu apa ni. Asal kamu tahu. Dia mana tu mungkin dia ni. Asta. Ayo imo kyo ko. Otu karo to sa. Kau kau nanya dia mana? Nanti mama ada dia mau namera. Tiap orang ada mana itu baru orang mungkin kau kau kan? Dia mana palema masalah. Muyamo no kasile, amo ko ira na moi karanse. Ngeli bagan pigare jubuik. Pigare na pas. Igora ka tuache de ko ya anko. Totaramo Rusia etwanyo orete kasini yaito oyibo mosbati omokogoti omwabo Samuel tokora kake mumuro yenera ale tatu akora setinka agakwabu igona otobwata mariga mangi sana noanya tuare mereti lakini bado nororo Omochioyo Samuel na nyantika umwabo mwako yo era ntwanyora makanga mangi tukabugo mwako yo lotimo katole ende na bakora na batogendera tubobe akirende oigatwancherane etawote bigunga asekere gento tebi nyasaye ngambu ya mono na into na botogote ngambu ya mono onye nyasauro tenga wana le na bere igo twanchere kendo kende yo minda poko karibu ya sobo lego tobate mheshimiwa Walter, we recognize what you are doing. Ila tumoga tokoro na nengia ene nyingi na ene mpoli anga wisaleka awotoga ndra to demand na we need more. Usakarora inche yetelinga lebuya akirende kwa promise yo mwana litoke ekero taliko lire mwana tako wewe ilo mheshimiwa kwa promise litoke litoke ile ndalinga lite obe to lire ta to wode wetana akiri tito etana eto gara lima itaino mwana moke ono ingotaka na chini na ingotaka na chiko ya gosunyoka aibo ega asiri nde kwa rawi recognize it ega asimo korali account we really appreciate yani ba ali belongs to all of us eno monto ya mo bosi also to run an issue with somebody else tigamanya nganero nyebwat
tigamanye ng'anere bweka onyebwate twachorete yali bali bachore deputy governor onye bagosanire ne system tali abanyali bali bonsi intuntu taete gokoreru bali turuchi baroro bagotokorora. We want to appreciate gotokorora bali nabo moiri nabo mama nabo tata onye toli gokarama ya Tabira venga, we must come out and say. Yali bali ndile tota esabalimu akile takarake. Chi minister na osha karule yali bali. Kira nonya basubati bali otaka konyumba bali kulikiba nyumba yali bali. Lakini bono igonde tayo taita kwa yali bali. Isi ngingonga tuachire maega. Ale. Ebirugo bya serikali bono, when you look at it, ebinge bikanda nyamira. Intubono ne chinko bitoko na wakera, tuacha tuatebunga tenena, na baleta tomo wele, na baleta letakende, tuaka chinko bi. Ebi mitokonya, bigo tokonya. Tutaita batebanga, we need to be recognized, tosiku. Una bando totokeire na ito wata equal rights. Onye ne chigasi tosiku ngan totake chigasi. Si serikali chiachire for long banyali bali bataikoliko abana baito bagasoma baenda chukuru bakora buya baira nanka. Ndoro chingan totaite bana ko ganyiki. Iyendo kende obo baba bwabuchire chinyombe chiko bunwa chingoko cheiwa chimboli cheiwa totaite gote monye serikali egosinya. We will look for an alternative means yogo defend moro kero monta gocha bando bacha mpaka nyomba go baikaransa baru kabaragera bama koire bito igombuya omuntu cha chiboli chache rwese kwa chisibete chisibire chasiboro mogaso na omuntu ayitatomenya igo tuansire batebange now is enough na batebetinga abantu bamusora babugie sirimbe bakarangelia abantu bocho mokutana bakatebanga barabali abayibi bagachoro ekaro bayirire kaiba nyomba kibakoira bangira bali bagachoro bagaterunga bone moko nganya kurua emoko nganya kurua kenyoleke bakakae karotorare ngere nyonya muri kuganya etoko basamba matunwa is the only place omonto ngento omonto omubeko mosukaime kaidoira na kamenya monto ngento omonto modira roche bantu bangenta bantu babaira roche usaba bekande naide baira na kamenya na inu. For how long totaita kamenya bogi mogu roche bate batole une now is enough tuate bete no echichanga onye toko bayebere likorwe kanisa kegosinya. We will look for other means inde ekenyorokirane eskiaringi. There's a place where we belong kuikeke ekenyorekirane omweshimiwa Walter ekerako yane asirete yiri kendima nakorangireti ngagota byanga yane asirire ntomere birogo nechiema ogante binga na ekwali bontiga njengo ekaro kiama tanga ngamote binga yaya aino musanyone isinge jokwa ogancherana ogatome birogo bya moja nechiema korulini twakwere tu bakarero ngatima komote biamano igasyo koranengia nagenda galinka kanyora ngoko ngamama nere kwa moete chuchu ikabekerene gateba musa kogendera igo nabo basako okora wanse kongali yaki ticha gotenena lakini era bwatinga kieko genda ndiamono
chwe bicho mo yate kunya kuligere abantu ko basamwe nyamaro abantu ko basamwe ndugoto mo ngara nasa abantu ko ba mu shume ba ori ni mwakole thank you ila no gracias ni mo asili bari nene nasa maskania manene ni mapasa ratu sabera familia ya tuanchire twali wageri administration yo mintu mheshimiwa Volta asikigoro goa ndio rasrono ila aimo kiri wageri atogendia se ipindi kiri ila tunaikora na pasta na kwa sabera familia ana sa wakana kwa ni dimore kwani ngarayo abakugori mu ndare gati toto mwa urandirambi yo chakorero mwaka Samuel akora ni family ndo musigara isiko ni muntu kara otomwa chinga kichi na chingia urara tarambirambi yao anyatayo onda rori na bushwa poko kwa bageri ayo kwani abantu nando urandirambi yao karibu. Mjawano ngambi wana Nyasaye nkwani yanguiga Nyasaye nomuya chinga kichonsi ogimogo ya wenge unalitorikowa unebigale byomuobe yange matukonkoerare nababe batugutwe maberankoerare obe yange obe yange obe yange obe yange Yesu gakurangeria obe yange kote bana se vive geserina gesekwe vilero vya ombos obe yange como Mungu ya lakini wale pasara sana ngayo no pasa machukajo kwa gamra waka kwa useboti wana ono kando mtarage ngina dawa no nsa tuacha na maskenya manne koleta magomba ito cha somo cho Samuel nanje Samuel ngoro mheshimiwa wana kumo ngina no na wana wae ne familia ngima nyasa ko wacha balo tiga gicho bokendwechi abasire no borongo boko kwa na weta nyansi aba wasubari weta nzembera ngabana ya makwaya obuguma bwakaragi ikendigira kabere ngiye kabano do nango tabia bantu tambe kara kutingo tiga tabia bantu pase ni kutara ndigio na tomenya iga ni kurusu no magambi na tutena na volta promo ndani kwa masosi kujangene mbere kwa ngukwa kwa magwini na kwa dagi kira mondo kwa magwini na wali marigao dawa se kitabu ya Samuel ya kabere 14 gori ni guru sontone watawang sembobe sensembiere aya na ango yane na masos ekore sembobe karatagi ekende kedi tusabara na ya rama bali mura bagani jana popon koro kwa ni Samuel se konoa ona ko ambe kwa dia se umuro yo minto mheshimiwa Volta Jadwal sebenarnya barai, nyesal kau ni makalem berbeda, ini giyo. Jadi tu buat kita ni gua cina tu betul ya bantu, enggak kian na kalem berbeda. Ujung tua yo tua dan ningo, nyesal. Ada siapa tu ya wah. Jadi anak ibu urus ni betul na, ngomong tu apa ya mahu sosial nanti namanya jadi nak kuana biya. Urus tu macam tu kuana angko ya na, akhirnya ni, orang tu buat tayo. Yo sasa lakini ile kinara lote wanaite kering aki
ekebene kyabanyene wirisonye mintu nwanja notanja ekebene kyabanyene oyo David gabana gasoma marikonga umusurati yo makubwatwa alemeye mutumani okoletwa so usubanya sana bali masolo marigayo ekera kikwasi Yesu bakamara sasa bamonyora Yesu mpya akate ige kumbete ayaanza kulikanze ekera agorogete na nyora to ndoro aso bali bamarete mo yuleto lekende beta igo monda nonya ko mubi ala dali muja nane no yuleto lakini still aba kusiwana na kelengiano njegire gigo kangote because onta yotana kwa lebi nege toro marikaya bata baiwa kraba muita Yesu ondetai Yolanda ngakama kosa bele abantu babo ikarasa bateberania iyo na magoso telu because corruption montegas njera intenta gas bano ntemani ano mumuro ya rusumo mu chumba no yasa ima no era woi ode ntemani njena bero miaka ko ekero montore gas ekero kurusugo ora itomo oguri sunu kwa nyu ngende kia na kote njera ro debana ki ekero montaro mobe moikana sumo eresa no ndetaka yo karumi tuare situachire buleka tuare meruno wana wangu esa ko wandana tigara mwana mbota tu tigara mwisho enu kolega intu to so retama amana akali mot asa mana akali ne Pemano mwisho tu anjira bangota family pole sana asenjo yo wasirio mwaka sana ande abango anchiranga kero musani wale Wilson ala kirte ngaba kwa wabeira narango Nairobi nare agine karatu ambete abana amategarete anje ngaranga tigansire una te bana sirete igo amaskanno gusani burtubwate ogwa nchane go labo yandere tuanja tuansia se wodi ngima sengenje tuansa bana bano Mheshimiwa Wilson wa Kwanira, Mheshimiwa Poko Kwanira, entera onda weke enkwana ngega ki county teneba the problem. Neshi de county mwanyaro de TV, mwanyaro de radio. Igoma eshi de yero, jego jwana ngaro sabase ikire ya sira bana siasa. Pastor Yorandia, amara pastor bande na council welders. Wana yekira simugane mogende morete omona mbase county mukwana n'abayibato wana iga twatwa regiti akoko yokwana akarogana timu iri amwe otusi ako bari bande batusikurwa wana romo musana abai wakalaina DG David Gaba wakamuira nyomba alia oyondanya oyondiji oyo no soro bako itomba etari no mugana ese yega chaka ese yega bana yagendereye ese njera abantu batatakora kinga nchena hapo ko ngombo ko ntogo konya county ese yega ko ndere ko biriyo njaya na ngo sababu abana siasa to bako bakana aba pasta clergy bana karenze ta ko ya aba pasta ngo bako so abapasa abo banda ko bwatana una rina amajikora bamurwabe babwatana ari bakamajiko kubyeseye ebintu binde bikwanerwe abantu bayikaransete abantu bacamo egasiye koro for 5 years kigoro ward negasiye tagiti kisi county negasiye tagiti toko ganra giseye jirero hambi igoro gembumwa mugakwana mwakwana tekewo lero mugara asokere timu yae aso asigita kwane murache mukanya tuli 5 years atokuna kongusanana togo chambe pasara kwana ngaki e basari mwe chori ngire e basari yeteneri ngaki e timu eri yeta marube gochi Nairobi egatere nichibaza je basari asengenjera eseji na timu kiera ngonko bweyende ora se kire ane bantu mbaru kwa e county ndro ko ko musarana ya 5 years ga kwa ona ndo tra karma
twabekire chipare budget twabekire amache para chito janga tako igoro para marbansanja igorotu para ya nandramanja igorotu para ele amogora moi nane ta gere ko igoro para ya matun moi nane jando che berne ta gere ko chipare chionsi chira ko ekero abana ibara tige amariogi torara kregas usine sekora ko tegara TV chiredio usine ere wata siasa yoka ikaunti chinde ando mabei marata egasiendret lakini intu siasa siasa ino kuna komisarasi jipati ya naga wache ngo sabana tutulie toro usento konye kaunti yetu agende kwambolia Wilson promise na kwata nero mutuone ninye manyete nande ninye banga garjiga kichindi yajira kyane na nchira mongo kora dabenga to watara hocha muchango wana orona atuma era muchango rengi go sire family andre orona achire kitan troera birogondo troera matuka yose birogo byatumeki nandi go alwa kana tende mstatu asa matuka ina boroche kangana mutura sinyingi ibanga na nje program area wali baga kwanga matanga ya committee nje wana basira asenge nchonga kitan dire birogo e budget yakabagusuira wana la rongo sawa kimwa parte budget ngaba gusueria moko manjara chirubungu ataibere pedro mogno ko ga se budget na reduce ni amogno nera agora mabera mano tayo ego mbo na akora ande boni ni ko erwe mo ogera mroli ba ko rosi nyumba Samuel mutigala bia ya sabare to batran to koregas. Thank you. Mano mheshimiwa twakole leigo yongo pele mujia spasta asinjio sabre familia tigo mheshimiwa yongo tebanga nyasaye ari nyasaye wakarama moto nyasaye uwanja barayi baito babo yari uwanja oyo mumukinya ero ke yo usoro statement iko te baba ibane na mwa kwarira nkiringa intunya sai na njita kabika barayo oya babwate mechano yabo bateba ni baturangirie to batebi baberane emirimo ya sai kwa nduki egenderere akini baisi kuna kurwana lero mote gusuka wana lio murarwana na mukao nyumba buire umujoyi bobo bosire bukwa zatoko basabira maya barayi baito umugabana no mo deputy governor bayibwanane egaro bayibwanane emerimo ya sai kwa nduki ezuke baburi kacinga kichirijo kikura kikale basi nyasai karanje ko kayo ne ndabe ke ibambuya ibanto ko sabira serikali ya itengi iganda angalie familia chichaiga elinde toje sabira familia njo hapa mbele ili tuwaombe tubuange familia nenda angalie abarandi baito barabalisha mojije ndege family balishi bana ntuma bara magana ngayenya ruka ya Samuel abana ora Samuel naro bani nyaruka ne yamabuat umusacha naro baba kusikurale na narima ngayale umusacha enyaruke ya na ora baibra karasuka ko bosiake ntuma baba ko bosiake umote ndega abara number usemranyo asikuto bosiake sukai ayatumwate bicha kabisa na otole baiga seiko na otole baiga no machinya roka kiruya akanakale tina kanya kusina kamba sada nyasa inu ya to kwani ndio mwana pasta silibaga inje mwaka ya musi family atende fora sosilia tata mwaka wa kesi tukwa serinde kumanya ki familia ya nkegenda kati mama pole imanyete kuna kwa walile bako musozo ile kanisa obuya gasira omumanyete nyasaye
abakoyone takundi no baro kiriye ngira ye kanisa gwatiero akerumoko genda nabasabire sabaringia ndiga mokore tibuya karate n'abantu bujyamo ntango ndarareta abamuraba tigandarareta abana bacukuru sukango buzimwezi bacukuru bumuga sukango boja boshi abacukuru mwezi bacukuru mwezi sukango boja boshi una mutene inego ntutagane tutusabe muri shinju tumuya biyamana sengenjo biyabwao biyamana sengenjo musangerekano beira manene na ndo muyabwa basemya Yesai koranje na batuwara gusaba koranje abantu baho kubara abayikaransira mangana munaya ko ndi wasirero bayabwati kegera kinga kigito ikine cyo mwayo Rama iga abatukuru bakiri busya n'abantu bamintu bonse bo musangerekano mugima n'abayibuli babatukura abantu babara igo tuwara gusaba ole tubuyabwaho bunuru munyamabera ulinda abana ba obayise no ngaini bakineme yao egerenya saito abisone bako no musangerekano yo mugima bona obero kurandiwa na pasta amangana yakwa nolero no twali ko yabeka chinguru na ende to kubolya nganayo ya uyagacha chinguru cheito ne kera nayo ko yagacha atokinie atomenye ilinya saito kubwenera abisone bako to sabiri tugubyo bo kora kana sonsi nse amabera Yesu yoro motorio ito Umali spita nchongo sana. Umina ro ngiri tu sawa. Wana kan ngiri tinandina rata sawa. Oya wetu kio siri ora hari nyamaji. Keren dunia ke mesini ini nero chatu konye. Kama na monyole tekele aigo libaiba kamongole kirasive kamenya ne bakapuna ikiri kapso maranya saa tu akembia mana yo minto Samuel Uralia nduto kwa dikende sare ayo wada chingu cyo kukinya abana bana bacokoro no mu mino yo kero maranya abana bonse abaika asenye cyo yama gara bakora aba Samuel ubu yawo rwara tesenke bakunyasabira abana bakatire babukina abo bacho kwa meseke joreke anene bakumanya kuna mutoria amakuta bose bawe naso so mutorito amen. Thank you very much. Yamana bana abacukuru muyamuri nyanjire ntabye barishi bana kuna murigo murayiti amaboko iga yo kubaganiriya maya shongo iga pastor mitotangana akera saba abacukura wera n'ibikima gase family tendire go bunere abarisha inere mbere mutaho bararinde igo abo andiya ya amate yamaya ndekaro muga karuro arobati kale bali nobo semelianga baada ya mauti haya Yesu atakaporejea wote waliolala kwa imani watafufuliwa, watabadilishwa mili ili wafae mwili mpya wa kutokufa ili tukaweze kuishi milele. Tunawaombea wa kanisa ana balisi kumwa tukwani na mugo ikaranza balisi bane ona abachukuru imokya maboko igoro gato saruti wachukua mzee nenda sasa mkae nenda wachukua mkae ili niweze halo yancherendete aba muraba bo mubaka basuke bushi pamoja na wake zao kama wako pamoja na wake zao kama wako wako bara so muntu alitokorera twaranga kimuri abenge kimuri nengire igana omuri ndire buje buna mwajete buje mwachorete jasaba sisini mwachorete abantu batari kunyya sore nasikara muri kore kontakete ko oyo masi muri gatimwensi muraba ya bakungu muri gukwane kala basaje bagukwana tiga ino basaje batukwana bana bose bakungu muri gukwana asaba saja inje bono ngora tiga basaje buka bakwane inu mukir ayo mumro bakane
abantu babone n'abakere nyamama asubutlarira totobora asizibaliye baryamani nayunda abatari kubatira nyesaye abaraye kugira ngo tutimete abakristo batata abapani nimu n'abajyanye ku batesi n'andi yakata muto sabere wabona sabere amashye murebe jadi aso kokonden ya Omo maana tuwa baka niria mai. Aende mure nenya kota kubuang. Endo mai to mona ta kete. No ko moe da gerari. Asimokari o bebe simia buga. O jikorigereria. Oye tai ko ramese jijile besero na bako jero bang. Igona kamanya yeso kara sisi. Ono karai karansa ake. Igandete oyogotoa vote of thanks. Vote of thanks. Mugano amperko nyakoyo some kiagara muyuwate. Thank you, Pastor, for the instructions. I think I'll go according to your instructions. Nate gugunso mogano rakini Pastor Tebri moguato mogano asama sakaraya iga. One gas na ewe tikalete ne gasi da kaidrechoka okoru vote of thanks. Kwanza tiga ngake asanti asekero yomo omanage oikalero kolera omwaka tata Samuel Nyantika unamoikara zitabu inabantabaya abantu banyasaye mwatwigasiye ino mwachagotoreresirero tiganya saba sesenie asoko ira chinga kiche ino ochaga iga gotoreresia elia kabere ekanisa ya matunwa mwakorere gasingia mwarura matera maya koruno mwaka Samuel asirete tiganya saba sesenie ekanisa ya Rumwembe mbakabaire gaiga igo baso kirenga gete tiganya saba sesenie mwarengega mwisonde na enderero mwachire mwarereire umugaka ago Samuel etimu nere arenge ase WhatsApp ase ekanza komnere ya Rumwembe nere inare goteba etimu nere arenge ase WhatsApp ase Pastor Wycliffe arengo mugachito yakorega ase ingia kabisa ase timu eyo ntu abata bana bamatunwa bara ali America tokoroka diaspora they did a wonderful job bakakorega ase ingia kabisa bakora au no mwana Richard Maguli Sam Anyango Kurwa Maate Chirenge na Janet Thomas and the other bigger team ya diaspora bakakorega ase ingia na kero monto otomete ebesa yaye ase WhatsApp oso rueta ebesa yaye in cash ntoko eba kubayakera asanti abairi n'abasani asanti amachirani neighbors you are wonderful people ino n'abantu bokumya biga stoikaransete na somos tuwo mugakonyando oyo minto Richard Masese nero toeta liba katoikaransega Richard salute you are a wonderful man I mean Alfred Masese is a wonderful man nero toeta liba gedi tinko nyara wakera kiromonta santi omo chenya antikabwes tuwabaka ila santi na ende komo koirana moirane buya tiya sabe na inwe omo yega womo gaka Samuel oyedre buya abali seba matunwa you have done a wonderful job tiganya saba seseni
Kilangile bige nte kansa pasta leronga. Asante. Na asoro ile mote ni mwezi. Ambako msimame nyote. Mwatene nile. Baba na Mungu wetu unayetupenda, jina lako lihimidiwe, maana wewe ni Mungu nasi ni wana wako. Umekuwa pamoja nasi tangu Samueli aiage dunia, na leo ni siku yake ya maziko. Mungu wetu wa mbinguni, hata hivyo tumepata nafasi kama wenyeji pamoja na ndugu na marafiki na familia kujumuika katika uwanja huu. Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu umetuelekeza, na asante kwa sababu umetutunza. Sasa hivi ambapo tumefika tamati, wageni wanahitaji kuondoka, watakaotumia vyombo vilivyoundwa na mikono ya mwanadamu, tunaomba kwamba uwaondolee viziki na vizingiti vya kila namna, ili watakapofika vyema jina lako lihimidiwe, Baba yetu wa mbinguni. Watakaotumia miguu, nao pia tuwaomba kwamba ukawaelekeze, wakanyagapo wakanyage vizuri, watakapofika vyema jina lako lihimidiwe. Sasa tunapowajana, tunaomba kwamba ulinde kanisa lako, kanisa letu la Matunwa linapoendelea kuomboleza. Tuomba kwamba ulipe tumaini saidi ya kaburi, pamoja na familia na mama mchane ambaye amepaki. Tunaomba kwamba uwe mwelekezi wetu. Sasa tunapoondoka, enda pamoja nasi. Iwapo ni mapenzi yako tuonane, jina lako lihimidiwe. Tumeomba machache na ni katika jina la Yesu Bwana, na hata mwombezi wetu, na kila mmoja aseme amina. Yetu sisi yanavyopita kwa haraka, tunatembea na kuringa, lakini tunajisahau kuwa uhai wetu sisi uko mikononi mwa Mungu. Kuwa uhai wetu sisi uko mikononi mwa Mungu. Tukikana maagizo yake kwetu, hukumu ya Bwana nayo yaja kwetu, lakini bado anatupenda sana. Ni neema, ni neema, ni neema. Sisi bali ni neema yake, hatuna haki sisi bali ni neema yake. Ni neema, ni neema, ni neema, ni neema. Zako duniani Bwana ameshazihesabu. Jitoe leo kwake Yesu, upate neema yake Bwana, nayo hukumu ikifika utaingia furahani. Nayo hukumu ikifika utaingia furahani.
bado anatupenda sana. Ni neema, ni neema, ni neema, ni neema. Hatuna haki sisi, bali ni neema yake. Hatuna haki sisi, bali ni neema yake. Ni neema, ni neema, ni neema, ni neema. Hatuna haki sisi, bali ni neema yake. Hatuna haki sisi, bali ni neema yake. Ni neema, ni neema, ni neema, ni neema. Hatuna haki sisi, bali ni neema yake. Hatuna haki sisi, bali ni neema yake. Ni neema, ni neema, ni neema, ni neema. Hatuna haki sisi, bali ni neema yake. Hatuna haki sisi, bali ni neema yake. Ni neema, ni neema, ni neema, ni neema. Hatuna haki sisi, bali ni neema yake. Hatuna haki sisi, bali ni neema yake. Ni neema, ni neema. Iranire kumenya sate wetenga mwanya bantu batonge tukurwa seriroba ndi boyo neira na seriroba wono twamubekira ase mbera erineriroba twirania na akoganya mpaka omwenye neirane eriakabira ase nse na aoche kumutura korwa enjereria abantu bagotenga baro inkorusi bare induntu manyetibo omonene gakorenda omusombo oye goikekera aoche kumurusia mbera nsa igona butwari gusabanga omonene akoro gwanja kwaye bona bona ari kugania umongina nora aujiche na bana bayo banga erinda arutamara batari kimira togokora nirararia asamaroba na bana mojo kurumaya kaya
si nyingi. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake ni chache za kuishi duniani, zahesabika si nyingi. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Machozi usilie, waliokufa wote watafufuliwa. Tutakutana nao, tufurahi nao, tutacheza nao, tukiwa washindi wa dhambi. Tutaimba nao, tukizunguka zunguka kiti kile cha enzi mbinguni. Mauti wala machozi hayatakuwepo tena. Machozi usilie, waliokufa wote watafufuliwa. Tutakutana nao, tufurahi nao, tutacheza nao, tukiwa washindi wa dhambi. Tutaimba nao, tukizunguka zunguka kiti kile cha enzi mbinguni. Mauti wala machozi hayatakuwepo tena. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. wakiwa pamoja.
twarete watebinya sanga mbuya akorire uwanja kwaye wakorire mirime buya mwarore mbura nyari gigotwa ocho igwa gosaba gwaitu nga amanene koru uwanja kwao nabo bakorire mirime ye nabo tukubairaniria ngambia mutaiyo mirime itegokoreka igorinde egitware gosegeta buno murandi arandia kiroyo makoru kunacha ndona goteba nase bibe ekiagere bibe biro bigogoteba no gogokuna biro byo mbuyo okwe omasembere tio manene igona bona ari gosaba nga oyo minto Justin omukanga osabe bingo kwa grasa bide sabe oyore nyasaye tatu mwana n'umwiko mukeni Samuel ni waseliroba kaminto bakode meme yo kumutindeka na kumutuba unagwa tigete ngamwira na seliroba endra konya ba mintaba bakore mirime ya twese amuna tuwaligere twabere kiroli kumanya ngano tuligere twechoka twebange nakorosi wa mate gwaitu kibaki gitore moyo kinke kono kogenda tulige tambukiro kindi kubeka mawo nyasaye na kutigera ku egere tukoro mo yego mwairi kigima tutige familia ubiyabwa obo tuisane nekere tukigo sasu mo yego iyo nekera ba minto bago jigwesiye na kuyarigania senge nje bakorire mirimo yemekongu ogenda kubakonya asilitara Yesu Kristo ero mutolito amina. Musafara na boko bumunene na boko bekwa sandukengia abantu nabo bakoragera buya gwatinde kwa na masikani ekerekenene nake obo matego bore na Yesu kore moyo rose kwa matego na Yesu obo buya kore moyo rose kwa matego na Yesu obo buya Musafara na boko bumunene na boko bekwa sandukengia abantu nabo bakoragera buya gwatinde kwa na masikani ekerekenene nake obo matego bore na Yesu kore moyo rose kwa matego na Yesu obo buya kore moyo rose kwa matego na Yesu obo buya Chaya ababino Ezeye twese na maeditore Tairora egeseye Ebyaniko etana ebelesira Kirogo na chimeso cha ombosa Amari na chisembi cha ombosa Obogima yesa tayo Obono bogima mosa Chaya ababino Ezeye twese na maeditore Chimeso cha ombosa Amari na chisembi cha ombosa Obogima yesa tayo Obono bogima mosa Abantu nabo togo kumanya buya goetera se bikoru bya bisiko nabo basaka buya watoreganya buya oromororo kanisa tori komocha ekerekenene naki obo mote wa obore na Yesu ke
ensate magogo kyomonene kera ensate magogo kyomonene intumanya bantu nabotogo kumanya buya goetera se bikoru byao bisiku nabo sakabuya watareganya buya oromororo kanisa tori komoja ekereke nende naki obo mote wao bore na yeso aye kera ensate magogo kyomonene kera ensate magogo kyomonene Tuchaya abamino Ezitwensi na maeditore Erorera ebenseye Ebeniko bigo etana ebesira Kirogo na chimeso cha ombosa Amani na chisembi cha ombosa Obogima yeso tayo Obono bogima bosa Tuchaya abamino Ezitwensi na maeditore Erorera ebenseye Ebeniko bigo etana ebesira Kirogo na chimeso cha ombosa Amani na chisembi cha ombosa Obogima yeso tayo Obono bogima bosa Tuchaya abamino Ezitwensi na maeditore Erorera ebenseye Ebeniko bigo etana ebesira Kirogo na chimeso cha ombosa Amani na chisembi cha ombosa Obogima yeso tayo Obono bogima bosa Tuchaya abamino Ezitwensi na maeditore Erorera ebenseye Ngiye kubeka mawe nini? Ogima n'obwenge. Igo tongege sicha, yego sicha, nandi ya sichoka. Unabona amagali komeneti asokobekwa naya. Dali alitokogora. Esa bagwa yankuomali. Yaoro kinga mwanya bantu gangege sicha, nandi nkuomali. Unabona Samuel gwomire gango bonyansi. Wono natumogani ntokomorora linde uikekero Yesu akwiraniria kabira asense nari turaja komora igo enyangi ya Samuel yaerire wono nari gusaba ngekero tukuru gusaba kwa mwario abana ba Samuel na Nora basoe nyumba na tukuru gusaba kwa mwario tumanya gosoka ne kwaya na inu mogenda ujumata aliake gusaba tole Tata Nyasaye oyore igoro mono mbiamona asing'enjo yeribaga gwato ase rituko ria rero omonene enyangi y'omusombo Samueli anyango nyantika yaerire buya twakoiranĩire ng'ambia mono buna twabekira amauga nigagotwara king'ana intu n'ebisicha twiarigania omonene na intu ekero tokonyoru n'amang'ana buna aya ekero torakamoke buna ebisicha tutigare tore ime yao Yesu bono gwanja kwao tigokore kasi kero yo moito nekero tugokoro gusaba kwa mweri ase nyombe oba amo na intwe na kwo gusaba goito gwetera ase rieta ria Yesu yoro motoria amen amen. Amakweria yana maganga Amakweria yana maro Aira bancho baito chinjera ao Nanya para Basiria matma Abande basira barase chinyumba jao Abande bakwera sama boko ya banyaktari Ito chaniwa Na makweria ya Kere sarache Nasiwe Kito chaniwa Na makweria ya Kere sarache Nasiriwe Remereria Abamito Kito chaniwa Ase oyorarire Emambe yokoboke wango chere wango ina Varia bosi barareta se yeso pagoke Tawe mebere yogota kwa Amakwere ya tuchanire Abuwe Remereria Abamito Kito chaniwa Ase oyorarire
bosi barareta se yesomba moke tawe memere yogotakwa amakwere yatuchanire abugwe Tigaire tore moyo, tiga toro se chinchera cheito. Natorare, torare, somo nenere, tu koyo kowa kiwa todo que na bache. Oh, gakiaba mito, abatua tigaire tore moyo, tiga toro se chinchera cheito. Natorare, torare, somo nenere, tu koyo kowa kiwa todo que na bache. Abamito remererio, abamito itachandiwa ase oyorarire emangeyo kuboki wango chere wango iga maria bosi barareta se yesomba moke tawe memere yogotakwa amakwere yatuchanire abugwe remererio abamito itachandiwa ase oyorarire emangeyo kuboki wango chere wango iga maria bosi barareta se yesomba moke tawe memere yogotakwa amakwere yatuchanire abugwe remererio abamito itachandiwa ase oyorarire emangeyo kuboki wango chere wango iga maria bosi barareta se yesomba moke